Kardom, ili running tikathar ini ada pabirta Anton pen. National Health Mission NHM adongpen Deep Joint Director asa hemathengno kachesongpon son sikram tang surihini rain ko rakathom Supreme Court pen kepang dak pon equal work equal pay ateng pen NHM adong contractual atumaphan piponangji kebangji surihini rain ko ratrokoning kana hot 7 pay commission piponangji NHM asai kamalong chokamarang hoi papleng ponangji do anta prabjin pen papleng ponangji lapen NHM malong chokamaratum a hemasor kiso do ansatame pachelang ponchi aphan warsai piponangji pusi NHM chokamaratum pen phaikuni ni phaike thomani asamangkang pialauta NHM chokamaratum kachesong ponasonsi Dipu Joint Director asa hemathengno alongta kachesong asai kedengpo Dipu ben Bisnuteron Karbi Anglong News নমস্কাৰ মিডিয়া বন্ধুসকলক মোৰ নাম হৈছে ডক্টৰ ৰতন সিং তেৰণ মই এতিয়া আমাৰ হেৰি NHM যোনটো আমাৰ এমপ্লয়ি এছ'চিয়েশ্যন হেতুৰ মই বৰ্তমান সভাপতি আজি আমি ইয়াতে সিট ইন ডেমনষ্ট্ৰেশ্যনৰ যোনটো হেৰি ডেম'ক্ৰেটিক আমাৰ যোনটো প্ৰতিবাদ আজি আমি ইয়াতে কৰিবৰ কাৰণে আমি ইয়াতে গোটেই এমপ্লয়ি আমি ইয়াতে ওলাই আহিছোঁ আমাৰ মূল্য ডিমাণ্ড হৈছে 5টা ডিমাণ্ড মই আপোনাৰ ওচৰত এইটো গাব বিচাৰিছোঁ প্ৰথম ডিমাণ্ড হৈছে আমাৰ মানে হেৰি যিমান আমাৰ কন্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ি আছে হেৰি NHMৰ আণ্ডাৰত তেওঁলোকৰ হেৰি পে ষ্ট্ৰাকচাৰটো মানে ৰেগুলাৰ পে ষ্ট্ৰাকচাৰটো দিব লাগে সেইটো আমাৰ মূল্য হেৰি ডিমাণ্ড এটো ইকুৱেল ৱৰ্ক ফৰ ইকুৱেল পে যোনটো তেওঁ আমাৰ হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিল যেতিয়া 2016ত তেওঁলোকে আমাক হেৰি কথা দিছিল যে হেতু কৰিম বুলি কিন্তু এতিয়ালৈকে মানে হেৰিটো হোৱা নাই এতিয়ালৈকে পুৰা হোৱা নাই তাৰ পিছত সেকেন্ডটো আছে আমাৰ আসাম গেজেট নটিফিকেশন এটা ওলাইছিল তাৰ ভিতৰত হেৰি কেটামান বেনিফিটছ আছে যেনেবা গ্ৰেচুইটি পেনশন বেনিফিটছ ডেথ বেনিফিটছ তাৰ পিছত লিভ এনকেজমেন্ট তাৰ পিছত GPF হেবিলাক সুবিধা দিয়া কথা কৈছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে পূৰণ হোৱা নাই তৃতীয় আমাৰ হেল্থ ডিপাৰ্টমেন্টৰ আণ্ডাৰত বহুত ভেকেন্ট আছে এতিয়ালৈকে হাজাৰ ভেকেন্ট আছে পোষ্টটো ওলাই কিন্তু আমাক সেই পোষ্টটো আমি ইমান হেৰি NHM কন্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি কৰাৰ পিছত আমাক প্ৰিফাৰেন্স নিদিয়ে ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেন্স নিদিয়ে যেহেতু আমাৰ এক্সপিৰিয়েন্স আছে বহুত এক্সপিৰিয়েন্স আছে সেইকাৰণে আমাৰ হেতু এটা দাবী যে যদি হি হেল্থ সাৰ্ভিসৰ যদি কিবা পোষ্ট ওলায় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম হেৰি দিব লাগে আমাক প্ৰিফাৰেন্স দিব লাগে কাৰণ আমি বহুত বছৰৰ পৰা আমি হেৰি কিবা কন্ট্ৰেকচুৱেল চাকৰি কৰি আছো তাৰ পিছত চতুৰ্থ আমাৰ হেৰি ডিমাণ্ডটো হৈছে যে আমাৰ যেতিয়া হেৰি হয় কৰ্মচাৰীবিলাক সাপোজ ইন কেস থাকে তাৰ পিছত আৰু আছে আমাৰ 5টা যোনটো হেৰি ডিমাণ্ড হৈছে আমাৰ মানে ইমপ্লিমেন্টেশন অফ সোশ্যাল সিকিউৰিটি লজ হেতু হিচাপত মানে হেৰি এমপ্লয়ি প্ৰভিডেন্ট ফাণ্ড থাকে হেতু আমাক এতিয়ালৈকে তেওঁ কথা দিছিল কিন্তু এতিয়ালৈকে পুৰা হোৱা নাই সেইকাৰণে আমি আজি গোটেই আমাৰ এমপ্লয়ি আছে গোটেই NHMৰ হেৰি বিভিন্নৰ হেৰি ব্লকৰ পৰা বা আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ এমপ্লয়ি গোটেই আমি মিলি ইয়াতে আমি ডেমক্ৰেটিক ৱেজ আজি আমি হেৰি প্ৰটেষ্ট কাৰণে ওলাই আহিছোঁ কিমান দিনৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ এটা আমাৰ 3 দিনীয়া আজি আমাৰ ষ্টাৰ্টিং হৈছে আজি প্ৰথম দিন হয় 5 তাৰিখলৈকে হয় গোটেই কাৰ্যালয়ৰ হয় আমাৰ মেইনলি আজি ডিস্ট্ৰিক্টৰ কোৰ কমিটি আছে তাৰ পিছত বিভিন্ন ব্লকৰ পৰা আহিছে কেটামান ব্লকতো হেৰি কৰি আছে আমাৰ পেৰিফেৰিটো তেনেকৈ আজি আমি হেৰিটো আজি এজিটেশ্যন যোনটো ডেমক্ৰেটিক প্ৰটেষ্ট হেতু সবতে হৈ আছে এটো All Party Hills Leader Conference thi hekpen APSLC Regional Political Party upon registration kabila pen re-election alam Joe Biden bopothak APSLC Central Committee Sarkiri rong pharpen ajok klar dakalam thi radaphan kethan kepekla News Text Report Karbi Anglong News
non APHLC phan nang ke tong prong BJP ban cheng lok la BJP aro atum anang ke tong prong bang ke la hello la tum election isu ke la hini belu abelo rat phan ke kapre ke autonomous state dalam pini ke abelo la tum rat phan kapa manghu rat phan non isu ke pon bang ke number 1 bang ke APHLC tum re election chobai da lalu mati di nomor hinia bang ke APHLC tum party registration claim kledat poisa curung det macudet pemade di la ni rat phan pini paklar po re-election lake 2022 ningkan sinilitum re-election nangji pu Guwahati High Court itum case pidam lo case ki pidam nang ko kathela hello da ke 6 schedule area Karbi Anglong ke aposi da ke autonomous council election MSC election bangke Assam government atum state government tum nachi yok dunu ne laso state government tum nachi yok dunu joni sipini national party tum BJP long punon council kachari long deputy chairman penceng lok MSC yang hoyan nang long nun lo mati lake ke long ya right sabe lake 6 schedule munit kali tumke setapi ni pidalo la suppose lage re-election pedo nai la so election ke lage illegal punin tungi pu thekela helo la si case pilo ilitum case ache dan lo rada tum tangka asap sap susup nang chirap dun si tum case pilo seta pin yarnian tala so case pi pot si pending do verlo polo tang te lake APHLC tum le rat phana ka chong thui gali kopia polo tang te 2023 24 ninkan la so case ki thura hut da Karbi Anglong along elected members ajang atum penang atum dei ajang atum kopia posi Guwahati doram plung lo kopia the si hala advocate atum phan kiri damung wang lonte lake hala advocate atum phan ki namji ba advocate atum phan la bangso re election a case ka pathu the dai phan le Guwahati long latum ke claim kalima la si re election padu nai punir tum ke hang long si BJP atum yang si APHLC phanang phere re APHLC phan nang phere dor de re-election pathu nang pujong sila ana dom do pulorang te advocate phan kiri namong ya kam be gente halada ha re-election padolong le dei phan atum halada ber dam de dei gente lasi re-election ka padolong le re-election pen rara phana pachu bai ke la ke non kachari bom team Karbi Anglong BJP atu la tum yong sila ana dom ang thin ke thedo pulorang te re-election padono kopi polo padu ha dat kente re-election ka phi lam no town committee election phan ta ad hoc committee sinon gese by election di Haura khata son by election pedu nai Ujit Kumar de galang lege chboju lo elected member people lo pedu hedat ke lasi dak pensi thai dak lo BJP aphan ke rata tu maning dok de la pen non kachari bom team Karbi Anglong dum ke athak si bong hom son areng phu che pang tang bocholo abinong et ke la tum phan ke rata tu maning dok de lo la pen hayun elo APHLC mane ka phere lo lage lalu nomor hinia bang ke registration claim kledat poisa curung den ma chodet pu BJP tu mai su ave ong lai si pon thabre social media pang dak thabre labangso a registration ke claim phan ke Delhi ke nili mata dulu ake hai Bikromanse dulu itu masar jai kathar dolo Samson Teron dulu Delhi damlo election commission of India office damlo ilitum documents ponai ponlo rata tum nang kicherap nai chetodun penajok tangka poisa sap ki sup ke curung penajok affidavit nang bang paru siman affidavit documents anta election commission of India long tum pidam elo lapen batake thom sose damlo gedi election commission of India long aphi bangeli tuma dak botat langso president Bikromanse masih Delhi damlo election commission of India long lahai documents pidamlo kado all clear lasi clear eta pc election commission of India pen recommendation isia lo tame ituma APHLC president ituma sar jai kathar phanang lo elo jong se claim kledak poson nang loi mala Delhi pen nang loi mala election commission of India pen dak APHLC president ma nang lo le dei ke non ke nang tum documents nang lo nang tum claim lo pola so recommendation recommend lo bangke nang lo elo sar jai kathar lo lapen ilitum ke claim naya kaman claim lablo documents pinayan claim lablo lapen affidavit pinayan claim lablo APHLC pen ke claim naya kam ana bangke ilitum claim lablo non bangke ilitum APHLC bangke kachong hong cholo election commission of India pen comment tu silitum APHLC phanang ke hangima election commission of India pen comment tu situm phanang ke phaima lasi chong hong ding cholo lasi la ilitum ke claim ke dam APHLC long ke claim ke dam angkura phelong na chini dun de tumsi la hayalam ke pini social media long pang dak thabre chol lalu si rat manghun nang ne lalu nili pui mangga BJYM West Karbi Anglong District Committee atompen chapatur pi ponsi West Karbi Anglong Gorof Gogoi ki banga pothak pothot ami phi ki kaipo West Karbi Anglong dong kam rong sopia long phai kunia chikloni phai ke thomani BJYM West Karbi Anglong District Committee atompen chapatur pi ponsi Gorof Gogoi West Karbi Anglong ninia pharman nangka homri ki banga pothak Gorof Gogoi ami phi kai ponsi kache song ponthu la sonsi asamalong kachatang klong Congress leader Gorof Gogoi West Karbi Anglong arni nini aparman kahumri wanglo
Sita alangli West Karbi Anglong ke bangke BJP party atum pen ke ning exam se lapen Gorov Gogoi go pekpu hang taram pon si airset prongset kachasong pedopon. Athe kedam tang Congress Sarkar India long penang ananingkan cari data pheta Karbi Anglong district ke kaching thorawar sai thang tawi lapen kaprek ahinta paprang dundi. Sita BJP Sarkar banglo pen ke Karbi Anglong district alo tame prek jamason kaching thor dopon. Lasin non alangli West Karbi Anglong ke bang pen Karbi Anglong arat lapen owi kimia tumapan ke paman hua phansi ke bang chot pasi BJYM West Karbi Anglong District Committee General Secretary Khonsing Tok Bi pen lamthi piklang pontu la solong rongkhang lems chairman Mongolbi G2 Terang Ward Commissioner BJYM West Karbi Anglong District Committee President Anand Ronghang General Secretary Khonsing Tok Bi BJYM Mandal Committee BJP IT Cell apen kaprek BJP party aphan kaching khon aradatum chetong don Bortholben Priyanka Balmiki Karbi Anglong News Topini labang ke Go back! Nil tum kacang bangke Go back! Nil tum ka Bharatiya Janata Yuva Morcha pen Nil tum West Karbi Anglong District Committee pen organize si ladak la Yuva Morcha ke doan Mandal Committee pen danglok ladak la West Karbi Anglong ke doan Nil tum pini labang so program ka organize nang kok mate labang so me phiki kainang kok the bangke lalo je Gorov Gogoi kedam tang apor penang alangli aning kere pen lam pinchat lo la pen kela da Karbi Anglong se tame bang pen alangli atokono kahumri ji polam tado la se alangli la bangso kahumri along nil tum kham khelo la pen ke nil tum sodak pen pinrem lo ka pinrem athe bange la helo alangli ke anti Karbi la pen ke anti khilonjia la pen ke anti development alangli ke la so sai sike claim alangli ke khayang bong apachar bo je phan la pen ke Bangladesi made kechi so tum phan alangli ke kerai koma bang pupinak Lasi nilitum sodak pen alang lipan pinrem lo kedam tang aporan pustame Assam long pustame theglong lelitum jaya litum kaching honai Chief Minister Sir Dr. Himanta Biswa Sharma alangli tim pen alang litum kabor ipen atokano la komane Bangladesi atum kedo kechi eso tum kedo dima bangke alangli eviction ponlo laso eviction alongke Gorov Gogoi bangke ke khamkhedun ke khamkhedun athe pulote lake ilitum chinilo alang like Pakistan agent la penke Bangladesi agent busilitum hok nang kokpo athe ke alang lichor apiso alang like Pakistan agent pinak lasilitum lake Karbi Anglong arat owe kimia tum pen danglok owe bari matum la pen non la Congress along ke dudun bom matum stame lake ding ning chibi nangji la bang solam ke je Gorov Gogoi komatma Gorov Gogoi kopilo ke claim Gorov Gogoi Bangladesi aphan kopilo ke raikom hala bang solam mangelitum aprang si chini nanglang la chini data philo pulote elitum Congress along ke do la ke jang nun linglang akorte ingjiratum kethe kiding man ke do tum do an pustame piniang bong pen Congress CEO nang po busini li chuningrilo athe jongsi alangli long elitum kroidun bom lang pulote ilitum aphanang paj vir dat po ilitum Karbi Anglong arat phan pustame ilitum dak kiduke lagara do owe kimia tum da do loke thegari soy jangan tum da do non loke thegari soy jangan tum han kopilo lang like than ke je ladaga mangke Karbi Anglong Autonomous Council CM sar phansi alang lik amen en po ladaga chok che po sistame ilitum langdam lanang ning kedam tang ning kan kre pho Congress a government ka chare ahut India adang pi lapen ke Karbi Anglong adang pi lapen ke Assam adang pi Congress a government ka chare ning kan kre pho ahut kopilo Karbi Anglong ngat sorphan mate Karbi Anglong kiduke lagarat phan kopilo nang ke rap ke litum han thangda nang rap re laso nak thasi Assam long da kopilo ke claim ke thangda claim kle lasi non alang li dak Karbi Anglong wang pen Karbi Anglong arat phan kachong thui kacho bai ben si Karbi akhai phan ke raiji mate lada ka khilonjia akhai phan ke raiji puke alang li ke lam cho bai lo lake angkur kawe alam lo lason pulote ningkan kre pho Congress a government ka chari ahut Kaziranga along kopia polo kindu bhanda right thek ke kindu aphan right thek government mate kindu aphan right thek a party pulote dak Karbi Anglong Autonomous Council under ke do ladak khilonjia khai mate ladak Karbi khai phan ke right thek ji puka aphi alam lo lage lasi nili labangso social media hin pen nili chuning rilo la Congress along ke jang nun ninglang atung bang doan busame pini ben Congress a chio de ji phansi than pa chini lo athe alang like non dak Karbi Anglong sidolo atokano dambom lo ladak ilitum thekdam long lo Karbi Anglong Autonomous Council CM sar Dr. Tuliram Rohang kabor ipen ladak penang adim ke towar kawedim ta towar long lo kedam tang apor Congress a government ingkan kre phoka chare hut
कोना ने कारण ले दी मे ले दी मुस्तमे कारण दा ले लो तोवारटा ले लो लापेन के किजु नलांग का शिक्षा का दिन मुस्तमे जेजेएमान मुस्तमे पे ले लो लापेन के रिंगवेल पुनन जात पुनन नॉन के कार्बी आंगलोंग के काचिंग थोर लसन से ठेगलोंग ले तुम सिस्टम एलांग लिवांग पेन लद्दाख जे कोना ने हुमरी राम पेन डेवलपमेंट ठेगलोक ता पानुंगकुक पेन कोना ने तोवारकी ठेगलोक ता पानुंगकुक पेन दाक डेवलपमेंट अकाम क्लेम क्लेपू कार्बी खाई फानांगे थाना चोबाई बांके लाके नीलितुम मते इलितुम कार्बी आंगलोंग रात के कोमेंटु नेता क्रोयने लापेन के क्रोय नांगने alang lipan lasi pini labangso amai pen ilitum sodak pen pinrem nangji lapen ke Karbi Anglong alang lipan nang padut long lede nangji pusi ilitum kado goweta lapang ke ningji bi nangji atheke kidam tang apor alang li sarbura lo turun gogoi kalitang turun gogoi a government ahut congress a government ahut ilitum bhan khai ang bong nang pacar bolo char chimlong busame ilitum dimasa pen Karbi khai nang pacar bolo pachi thu pachi thatlo lake komara government ahul lake congress a government ahut lasi lapuson asai langno si congress atum ke non bang ke claim bompo lapen ke alang litum bang ke laso mentality si kai keta study bomlo lapen ke claim bomlo lasi bangladeshi apan ke latum ke chinghon piglo ke che aso mum chai atum bhan ke chinghon piglo gorob gogoi ke lasi jongsi ilitum gorob gogoi alam le karju gorob gogoi alam le ilitum kroy et pulote la take mo ilitum ke kado kaweta lungi hedi lungi chi dun jok jelo Karbi khai da longi chi nang po lada khilonjia khai da longi chi nang po lasi ilitum gorob gogoi congress a party congress a president gorob gogoi aphan ke ilitum pini pelada sodak pan pirem nang po lapen kalang liphan ilitum kroy si kroy nang ne lapen ke dim klong pek nang ne Karbi Anglong long bang ke alang liphan jong si dim klong pek pulote ilitum ka siksak lo ipu thak la ke chiria rong che elo ipu thak re ka chibia teng lo lage lasi la congress along ke jang nun linglang a korte injiratum nang online non pini pen nang bar non Congress se ora BJP mate Karbi Anglong autonomous council kachari CM sir Dr. Tuliram Ronghang alang tum team kachari along non development mate konane owe kimia to man kang thurpon along mate kidukela ka to man kang thurpon along labang solong nang cherap du non lapen CM sir pan RD nang pidu non lapen hor nang pidu non Bharatiya Janata Party phan alang litum phana dim klong do lasi nili puramji ladak kidukela ka tuma phan labangso sarkar mate Bharatiya Janata Party team Karbi Anglong kachari Dr. Tuliram Ronghang CM sir alang li kachari pon pen ladake kidukela ka tum pustame theglong lo kidam tang apor congress a government hurabangke la PMAYG hemso pustame ilitum theglong anu jok hongpli anjoji sitame ating davelo arpong davelo lason si theglong sitame pini Karbi Anglong autonomous council CM sir Dr. Tuliram Ronghang kabor ipen dak tim Karbi Anglong alang tum kabor ipel ladak Karbi Anglong autonomous council andara bangke konane anujo hongpli wet ating avedet arpong avedet po ahem ilitum theklong le lapen ke congress a government in country phok achari hutke komane ahem epi komane ajang repi komane akengate ko bang komane ameka selo ko bang komane ari hinodak komane akeng che bengpong komane ahem duk dat abang fuado phan mate ahem tunatum ke heme piatang kata long le lapen ke komane bangke akeng kate ko lapen ke ingthong selok lai hu apen sonta long le komane congress alidara hem jongsi okorjang lang pulote halaphansi heme piatang kata piji lapen ke komane hem congress alidar akorte jongsi akeng mesen ari mesen amek mesen anu mesen pulote halaphansi ingthong selok ice cream anta piji same pini Bharatiya Janata Party kachari team Karbi Anglong kachari mate Karbi Anglong autonomous council kachari CM sir Dr. Tuliram Ronghang alang kachari pon pen ke ladak komane ano mesen komane amek mesen komane okorjang aphansi heme piatang ka pidet puket ilitum theklong le lapen ke komentu ta theklong le lage lasi nili team Karbi Anglong kachari pon mate Karbi Anglong autonomous council kachari pon CM sir Dr. Tuliram Ronghang phaninga klong pen akero pilo lapen ke gorob gogoi aphan pini labang so mai pen ke sodak pen pinrem lo Langli se picnic spot inauguration pon phai kuni ni phai ke thomarni lakhain kora throk dwar bagri MSC constituency kaparlo sarthirong piarong arayalong Langli se picnic spot inauguration pon bangsu sarthirong piarong arai Langli se picnic spot secretary Daniel Terangpen kachari pona mailong kachitong dun langkang thir mondoli pastor Sakram Tokbi sarthirong pi rongasar kangbora singnar
Angjok Terang, Rongasar, Mohen Terang, social worker, Ajoy Rongpi, social worker, Boris Rongpar, Sarthi Rongpi, Mohila Pencheng Lok Katikidingatum, Penchetong Dundrunti. Lapenki, Pita Ingtipta, Aprang Prang, Pastor Sakhiram Tokbi Pen, Arnam, Alam Lapen Arnam Ardom Ponsi, Sarthi Rongpi, Kangbora Singnar Ariding Pen, Ingtip Ponlo. La sipir thi munidatum ning kang samsi ning kithi jongsi hemi siangbong dokok polote waterfall mati picnic spot adi malong an damluti ning kithi ning kang sam se ansatami avelap titi laben mesen tomon chidulong to I oke pran anta mesen me adverji laben ke Karbi Anglong ke serang long pule jong pondeta hinoni athema chutiki chung hoy alingta Cholong lapen waterfall picnic spot adim anta Karbi Anglong si ke ongsaidi. Lason sila dak dai thor ke parlo sartherong pierong arayalong ta mesen picnic spot do ladak aprang kitnam pisaidi ing naramukhata dover. Lasi sartherong pi arong araratum chingwai pon sila dak ke do ke thakta siksak chatiti lasi picnic spot adim le selam pondet nang pusi chingwai pon. Amen laki langli si picnic spot pusi amen irpondo lapen komiti setami seng pondelo komiti ke seng pon arpu ka chebak pon laki maipu biren sing inti chunbang Daniel Terang David Kramsa Son Hansi Levi Hansi Babu Terang Moses Teron Anondo Terang Alberto Terang Mitili Deori Rojina Hansepi, Sunita Intipi, Bonti Kilingpi, Pudang Singnarpi, Serdihun Ronghangpi, Kadom Hansepi, Nonaman, Bangkretro, Atumap Hansi, Komitialo, Cherap Chitodun Poputa, Alangtum, Arpuing by Ponsi, Chiparai Pondo. Lapen, Longbong Katinia Lipen, Langlisi picnic spot an 1 kilometer wetlo, Puta, Thanpo, Lapen Kelabangsu, Langlisi picnic spot along, expenditure Kepadamki, Laknira, Suri, Troxike Praner Kep. An loga padam pusi alang litum pen than pachini pon lasi nono bangki kijui kelang kebang atum antami entry pondet puputa komiti atum pen pachini pon. News text report Karbi Anglong News.